Hi guys, magmukbang mi karon snack dang paniot to. Kami duha si Marlene. Mayroon kaming biko. May sliced bread mi guys. May saging. May tuyo. Gulay na ko. May piniritong isda. Nasaan ang rice ta? Magpalaman ng extra magarin. Kinabaw ming kinason di kamunggayan gitunuan. May paksiw. Inununan. Bye. See you next vlog. Thank you very much. I love you.